watumi akyerɛ adwen ɛwɔ hɔ ɛnom ama bibia no atumi ayɛ kama ɛde amayen enti Techiman urban park no ideally omoye park no in such a way say anka ebeye a multi-purpose facility enema bebre enanka ebewo mu nanso sesei enema na nanka ebewo mu no sesei wukọ ho no ma enye enema ni nyina ena ewom enti eyade a ama nkitahudie ene entotoye no bebre no enya nwie peye ewo eho enom enti no the fundamental question ye bisa enano pay ni say Techiman urban park sa project no ye de fa procurement mu ye de ma contractor ye pay ho sika ye lanche ye de asobo fom ebie kwan to ho say yensi sa project ne dia ede ne baaye ede ne si ya ama ebepem sa bre project no enya fully functional yentumi nwie ye ente yensam firi ho na bibia wo mu a yese yebeye no yentumi enyeye ewo ho enom enti abusuafo eno ne nkomo a anopei yedie na yemu akonta kakra enko yachi yenhwe project timelines no February 2023 abusuafo Techiman Municipal Assembly sa date ena omo nanso yese e ba besi multi-purpose urban park ewo tunsu ase na sa park na ye besie no eka Ghana Secondary Cities Support Program ehon asema mekan ewo Techiman Municipal Assembly budget ena afi GANEP document emu source no hona ewo ye free February omoye sa announcement ni wie ye no May 2023 ena MC eka announcement kire assembly no say urban park no phase 1 no sabra ye ka say omo de ama contract omo de ama contract ye behwe na ye de aye adwuma na phase 2 no nso ade a eno no ye de behwe UDG urban development grant 3 no eho na ye be fund de afri na bibia konkan a ne nyina no project no GANEP fo na procurement no ye de fa wo so GANEP no Ghana Electronic Procurement System enti sanete enti 10th August te say infamiensa ne pepepe ewo 2023 10th August no saada no na GANEP nkrata baaye say wo ma bie tender de ama phase 1 no na eno na ye construction of urban park phase 1 ya sa phase 1 no niema enwuma na ewo mu ebeye no football pitch park no phase 1 park no afi tartan track no dia yetum nika faso no ena afi multi-purpose court baby ayebo lawn tennis no ene social center mienu a eka ho na enipa num ena wo mode ye bie tender no wo mo de nkrata call ye se Techiman urban park no wo mo pese wo mo gye na wo mo didi dwuma sika na eda so no efri 8 million edikosi 17 million wo mo be bede ye no ne na ni sika so ya 8 million na de na ni sika so ya 17 million wo mo ne ba ya wo mo ba ebe bede ye de nkrata ba ye se wo mo pe project no afi ye to aso no a ye ko yanim na ya hwe ye bedru ye hwe timelines no October 2023 eno no nso no local government minister no ho sabre ye wura Dan Botwe oba Techiman ha de asobe ball form say yensi project no assembly no describe project ne say ultra modern multi-purpose urban park ya eno no
eba kan Ghana Secondary City Project no ho ye see 2024 na Ghana Electronic Procurement System esan ebi tender biem for phase 2 na phase 2 no wo park no mo phase 2 no adwuma no be ye VIP no VIP stand ena nanka ombesi ena changing rooms ena nka ombesi wo ho enom 2026 no abusuafo ade a 2026 no nso assembly budget Techiman municipal assembly budget budget na wo mo ka say ade a project no construction of the urban park phase 1 no ade a ekoso wo mo listen say construction no ekoso na ade a company ye frɛ no Wembley Sports Construction Company Limited no ono na yede amano na contractor no ade a wahye na omo de adwuma na amana obehye ase na waye na adwuma ena ewie ye no ena yese okay se saade a yenhwe phase 1 and phase 2 project no dia ewom phase 1 phase 2 project no dia ewom ewo ho enom na yenhwe yenim na yenko eno eso phase 1 phase 2 project no yenhwe sedia esi etie phase 1 phase 2 project no yenhwe sedia eno esi se ofa phase 1 no a abusafo na football pitch ene phase 1 no mu ena tartan track ni ayetusu mrika no multi-purpose court ena social center mienu offices ena snack bars nye bar ko say bars enya che say eno no eye ne doso ena phase 2 no VIP stand ena changing rooms eno ena na ewom ewo ho enom okay abusia enti ye hwe eno ewie ye no ena yesi saade a ye behwe public procurement nkrata emu na public procurement records no eno no nso ye hwe ne ye hunu ye ene se public procurement nkrata nyina di adanse se ade a ganep for afi 2023 ena omde contract no emaaye na afi 2022 no omde contract no maaye no nokre te say the assembly budget na kaaye no say nipa num contractor for num ene baaye say omo pe project no na sa project na omo pe no ade a MS Wembley Sports Construction Company Limited no na oka ho ebi ewo ho a onyaaye enti no yenkwe se saade a yenko hwe nipa num a wo munya contract no enti ye hwe procurement tray no eno na yahwe abusia so oba procurement tray no emu a we ganep for ayino nie ye bid no contractors na ebaaye no bid no omu bie no 10th August 2023 and omu bie tender no for 30 minutes per 10th August 2023 for 30 minutes per and omu bie ye na no phase 1 no say the American can win dada football pitch tartan track multi-purpose court and afi 2 number social centers a woman na yesi ewo Techiman hanom na contractor for a buyer omo be pray no yaka say omo yenum contractor na ba ko ye Breworks Company Limited ono no na ne bid number 6297 or the sika financial value or no de buy no na 16 million na or de buy afi contractor tosumienu Sahene Company Limited na ne number 6291 na or no de 14 million buy say or de bid the project no afi contractor tosumiensa Matapo Limited no ne bid number 6288 or the 17 million buy bidding no
ɛna contractor otoso 9 Great Nabil Limited ne bid number 6286 ɛna ɔde ɛbaaye ɔde 8 million ɛna ɛbaaye sɛ ɔde bɛbid the project no ɛna contractor otoso enum no Wembley Sports Construction Company Limited ono ne bid number no 5991 or the 14 million ena ebaye ebe ye bidding no ebe pre project eno na omo eye wieye no abusuafo eye yenhwe the composite budget no wenum ne nkrofo a ebe ye bidding no enti yakohwe assembly nkrata mu ohwe assembly project mu a ne budget no composite budget no mu a assembly no ekan wo mu ese nipa numa omoden krata ba yese yemfa project no ma omo enye no eyade a omoka omuti se ho no contractor baako na unyaaye na saa contractor na unyaaye no Wembley Sports Construction Company Limited na oye contractor omode Techiman Urban Park project no ana contract no yede ema no na 15,489,215 Ghana 215.70 Ghana cedis and or the by we know for the physical project no according to budget no say 87 complete and na yetria out of 15 million no yetria mu 11 million and ede amano we budget no mu enti no adanse no enie ewo ha enom ampa oko the 2025 assembly budget mu a the 2025 Techiman Municipal Assembly budget na eno records no can say construction of urban park phase 1 comprising football pitch, titan track, any multi-purpose court no yebese see construction of 2-number social center with 2 offices and snack bar in Techiman urban area. And no contractor no MS Wembley Sports Construction Company Limited. Almost completion rate almost say 87% and almost me SC na sikano edaso no total contract no adea 15,489,215 Ghana cedi and edaso womatria 11,382,441 Ghana cedis ena womu atua ewo ho enom se sika we no matua de a na yentreli sika no ewo ha enom na yemisa mu questions. Okay, Techiman Municipal Assembly no yenye the train no enso ewo ha enom enti Techiman Municipal Assembly no ekire mu ese ade a assembly no enkrata no kire se budget no 15 million ena itwato project no so ena yetuamu 11 million already and so adwuma no 87% complete ana completion rate so ye bisa say adwuma 87% ena yewie ena yetuamu 15 million mu 11 million basically on average and roughly no akabe 4.1 million ena aka echire enti no is it 4.1 million enti ena project na de aka ho ana de na ama project na aka ho so ya den say ye behwe assembly document mu enti assembly document no so say ena echire yen in the assembly 2026 budget no assembly no chire say ena project no omaye or say urban park phase 1 comprising football pitch, titan track, any multi-purpose court no in Techiman urban area constructed ena ampa womode infonia ewo ya fidie so no womode ebeto ho enom so ye share contradictions ewo 2025
ene 2026 ye hwe nkrata mu no ye hunu se assembly 2025 budget no ka se urban park ne 87% completion rate. Yet 2026 budget no so e describe project no say e constructed. Enti no ye bisa say assembly no can say constructed that. What does it mean? E kire say park no ye wie officially ya certified and now say simply no budget no mu e na ya twere ne saa keke. Enti ye pese ye te ase complete constructed and 87% complete no a contradiction ye pese ye te ase ti anopa baby assembly mpanifo e wo ho enom eno achi no park kroya ye ka ho asemi 2024 mu nso ye bebie another procurement editor ho for phase 2 eno no phase 2 no de na ye ba aba besi changing rooms and VIP stands ewo ho enom and so as at now we ye be tender no 2024 ye wo 2026 oko ho no ma saa de we bia no unhunu ewo ho die na asie ye be tender no obi amagye ana na o ma magye ade nto obi amagye enti ye bisa empanifo adwen ewo ho e ma ye bo anan ekọ park no so se ene ye bekọ akohwe ho no mo ensem na yehunu ne ewo ho efi se phase 1 no kan se on be ye football pitch ampa abusuafo ye okọ park ho a okọ urban park project site ho a nokre park na de omaye football pitch no de omaye the carpet na to so say na hote enti ene assembly picture na omde to office no eno no ye pepepe na de omaye then ye san ko hwe omso omaye tartan tracks no ye ko hwe as tartan tracks no omaye na eno so ye ko ye ampa ye hunu se tartan tracks no eno omaye ena omso be ye multi-purpose court eno so ye ko hwe ye no yehunu se multi-purpose court no wo mo aye but ye ko ye no anso yehunu enua bi nso wo ha wo mo nya nwieye uncompleted works yehu se adan bebre egu kota na no ho prekesene sa adan no ayese omusie na omunya nwieye no yehunu eno nso wo ho a omunya enwieye eno ye den adan afa yehunu ye observations bi nso ewo project site ho enom ade yehunu ye ne se tartan track no o maye na between tartan track no ene wall na o mato no entemu no asase bi da ho eno no normal asase e da ho ya yemfa abongu so yemfa bibiangu so tartan track no wo soro kakra esanze tartan track no wo soro kakra no ntino asase no so wo form ketua bi sa enti tartan track no wo esoro ketua bi chen normal asase eno ba yehu ye observe say ensuo no to a esanse asase na wo ho no eno yempevu ya na yanya ne hwenti no potentially no ebetima ma nsuo ewurawura tartan tracks na ase enti no ade a ebetimi adidi ewura tartan track na ase nti ubehun se ano no a ewo ba bi asase no ewo no ebechase ebubu menka se ebubu sese yo ba mse dia yehunu ye no ne se dia nsuo ne hote no ebema ehonom no asase se ebubu enti eno no kan uncompleted works na omo beye ewo ho no ho ana so anopei abusanfo dia ye call park so ho ye ko hunu ye ne a yehunu enti ye pese ye ne mpanifo di nkomo na ye bisa wo mo se enema no wo mo nkyere ye mu Techiman urban park ene ye mfie miensa pepepe omode adwuma no ye bie kwan to se contractor for meje aden na adru sabre ye nhunu contractor kura ye de adwuma no ema no ewo ha enom na ye didimu enkomo kakra ene anopei well ade akye bia ye gusu a ye pem ekoyenim ye nya empanimfo a ye no betwen enkomo ansa